Ljudi su opsjednuti čudovištima od kad je svijeta i vijeka, strašna stvorenja koja su sposobna da učine užasne akte zla nad nevinim žrtvama. Držali su mnoge ljude budnima do kasno u noć, ali i dalje nas privlače horor filmovi i nadprirodne priče. Amerika ima sopstvene jedinstvene priče o čudovištima i mitove koji proganjaju njihovu obalu. Zvijer iz Blandenbora je veliko čudovište nalik mački. Počelo je krajem 1953. godine u Blandenboru, Sjeverna Karolina. Bilo je poprište neobjašnjivih napada. Seljak je vidio zvijer nalik mački koja nosi njegovog psa. Nekoliko pasa pronađeno je kasnije potpuno iscijeđeno od krvi. Lovci su došli iz svih krajeva zemlje da love vampirsku zvijer, sve dok mali gradić nije obolio od velike buke. Ova životinja je upucana i javno prikazana, a svijet je bio uvjeren da je pronašao zvijer. Iako neki izvještaji kažu da je zvijer ostala aktivna, to nije spriječilo Blandenboro da prirede godišnji festival u čast legende. Mothman je ušao u Hollywood 2002. godine filmom Mothmanovo proročanstvo, čime je iz sjenki izašlo krilato stvorenje i osvojilo fanove Richarda Gera širom svijeta. To što su priče o Mothmanu vezane za prave tragične priče čine legendu još pronicljivijom i jezivijom. Prema legendama, viđanja Mothmana nastavila se 1967. godine, a autor Joel Kill napisao je knjigu koja je služila kao osnova za Gerov film. Procjenjuje se da je najmanje 100 ljudi lično bilo svjedok stvaranja između novembra 1966. godine i novembra 1967. godine. Navodno je Mothman bio oko 3-4 metra visok, širi od čovjeka i imao je nešto što podsjeća na ljudske noge. Njegove oči bile su blizu vrha ramena i imao je krila nalik šišmišu, koja su više klizila vazduhom nego što su mahala kada odleti. Svjedoci su opisali njegovu mutnu kožu, koja nije ni siva ni brown i emituje zvuk kada leti. Istinski vjernici kažu da je sve postalo jasno 15. decembra 1967. godine, kada je Srebrni most počeo da ruši tokom špica, 46 ljudi je poginulo. Iako je zvanična priča da je most bio star i jednostavno preopterećen, tajming pojavljivanja Mothmana i katastrofe je previše primamljiva slučajnost za ignorisanje. La Llorona znači žena koja plače. Očita legenda o duhu iz Novog Meksika kaže da je nekada postojala lijepa žena po imenu Marija. Ona je odbila većinu svojih prosaca i udala se za najzgodnijeg prosca u okolini. Bili su sretni zajedno neko vrijeme i ona je rodila 2 sina. Međutim, zgodnom suprugu je postalo dosadno i počeo je da je vara sa drugim ženama. Čak je volio i društvo svojih sinova više nego njeno, što ju je dovelo do ljubomore i jednu noć bacila je 2 djece u rijeku Santa Fe i oni su se udavili. U drugoj verziji priče, djeca su umrla dok je Marija švrljala sa drugim muškarcem. U svakom slučaju, bila je odgovorna za njihovu smrt i nije mogla da podnese krivicu. Šetala je oko obale u svojoj bijeloj haljini i plakala za sinovima, sve dok nije umrla od gladi na obali rijeke. Njen duh se vratio i nastavio bdenje, plač i vrištanje noću. Sada joj je ime La Llorona i napada one koji dođu do rijeke noću, ubijajući ih svojim bolom. Druga legenda kaže da se šeta i duž drugih rijeka na jugozapadu, a umila je da plaši djecu da se sklone od tamne i opasne vode.